Pozdrav ekipica, danas ću vam pokazati kako popraviti kožu u vašem automobilu ili sljedećoj garnituri u kući, stanu, pravu kožu. Znači, ja sam iz auta izvadio naslon za glavu. On je tako lagano sivi, ali ja ću ga, tu ću probavati boju, nijansu isprobavati ovdje, na unutrašnjem dijelu koji se ne vidi. Ovdje imam boju za kožu. Ja sam ovdje već, ovo je bila siva, malo pretamna, ali ja sam ovdje već sebi izmiješao boju. Zato ja sam si uzeo uz sivu krem, uzeo sam si malo svjetliju, skoro bijelu, i uzeo sam crnu. Da bi dobio ovu lagano sivu koja ide iz sive u krem, a ne čisto sivu, a svjetla je. Ovdje sam izmiješao boju već. Boju, najbolja vam je ako imate osjećaja za nijansu, najlakše vam je tu boju miješati na prirodnom svjetlu i dobro mora biti osvjetljeno oko vas, da budete 100% sigurni da je dobra. Inače, ta boja je za kožu, nije skupa. To sam kupio ja u dućanu za umjetnike koji rade u ateljeu i koji se bave slikarstvom i to. Ona je postojana. Nakon što se fiksira sa fenom na 50 stupnjeva, 15-20 minuta, ona je postojana i trajna i neće ostavljati otiske na vašoj odjeći dok sjedite. Nakon što ju fiksirate, ja preporučam da bi ju ostavili 1-2 dana, da ju ne koristite, da ona odradi još do kraja. Nijansu koju sam dobio, probam iznutra, ovdje, gdje se ne vidi. Postupak miješanja boje vam nisam uopće snimal, jer ne isplati se snimati, to traje, a možete sa prstom jer se pere u vodi boja. Ona je sad sjajna, ali kad se posuši i fiksira, ostaće lagano sjajna, ali će s vremenom izmatirati kao original. Tako da ovo što je sjajna, nek vas ne muči. Ona će s vremenom, kad ostari, onako, ona bude izmatirala onako skroz kao original. To sad izgleda tak. Kad se posuši, kad se stisne. Još je malo sjajno. Ako pogledate. Još je lagano sjajno, a ona će se skroz izmatirati kak stari. Treba je malo vremena da ostari. Ali, evo, ja sam dobio najbližu moguću nijansu onome što je original.
Prvo ćemo raditi od vozača stolac. Baš je poguljeno. Tu se vide sjene ove. Evo kako se tu vide sjene. Evo sad ćemo sa alkoholom operemo površinu. Da skinemo eventualno masnoću. One kožni sicevi koji nisu dugo prani. Za njih je preporuka da ih se opere sa kemijom za kožu. Da se skine van sva masnoća. Da bude čisto. Mada evo. Sad se bude vidjela razlika. Evo ovdje se recimo vidi kakvo je materijal bio, a kakav je izlizan. Evo, tu se vidi. Kad idete raditi s bojom, meni najljepše to s rukavicama, jer je glatka, malo boje uzmete na prst, malo, i onda kad su koža s rupicama je problem. Znači, ja to tak radim. Da se rupice ne popune. Ako se i koja rupica popuni, može se izvaditi van. A ovo boje kad vam ostane u rupicama, to se ispuše s kompresorom. I rupice su čiste. Samo je potrebno malu količinu boje nanositi. Da se onda vrati sve u prvobitni položaj. I da sve bude kako se spada. Samo treba paziti da se ne previše boje ne nanosi. I onda vam rupice neće biti kompromitirane. Ako baš se ovako napravimo, recimo ovo, nikakav problem. Nikakav problem. Uzet ćemo ovo i ispuhati. Boja vam je gusta kao krema i ne leti okolo. Čak ni ne curi van iz posude, recimo. Vidite? Ha? Ni ne curi van. Iz posude. Tamo gdje je koža rupičasta, tamo je to malo dugotrajan postupak, ali Bože moj. Nije ni loše poslije. Poslije to lijepo izgleda jer je ujednačenije, obnovljeno, ljepše. I da, ko se voli igrat, u redu. Samo što bi neko rekao, joj kako ti se da, kakav je to posao. Meni je to dobra stvar. Samo malo boje, onda vam se ni rupice ne pune. Onda nemate ni problema. Ne morate ni kompresor koristiti.
Samo malo boje, malo. Ovako, da nemate puno ovih količina većih na površini i onda će vam rupice biti čiste. To je samo kod ovih vozila koja imaju hlađenje siceva, imaju rupice. A sicevi koji nisu hlađeni, njih ćete pofarbati puno brže. Nema rupica, nemate problema. To je posel, ali nije baš to tako ni strašno. A poslije, kad budu sjedale izgledala ko nova, onda ćete vidjeti da vam se isplati. A kad je koža bez rupica, onda to stvarno ide, samo mažete ko kremicu. A ovak je malo sporije, ali vredi. Evo, to vam ostane jedna otvorena, dvije, onda malo ju samo propušete. I dobro. I to će vam izgledati lijepo. Možda tam kod jačih oštećenja morate 2 puta. Evo ga, kako se to vama čini i kako se to vidi. Evo kako to se poboja lijepo. A rupice su čiste. Sada treba fiksirati sa fenom. Evo, kad radite naslon, sad vidimo na naslonu, vidimo ovo oštećenje, evo vidite ovo. Toga neće biti. Evo. Evo ga. Sad ćemo to vam pokazati. Idemo to što moramo pomalo.
Ona tu izgleda malo svjetlija nego što je. Ali kad se posuši ne možete skužiti razliku nikako. Izgleda onako prekrasno. Ali je poselje i traži vremena. Tu ima malo problema s orupicama jedno. Evo ga. Traži vremena, ali ko voli, nek izvoli. Jer ja vam poslije se isplati. Izgledaju sjedala ko nova. Ko nova. Sve ove oštećenja, sva na koži se poravnaju, riješe. Sve se to poravna, sve se riješi. To tako ide pomalo. Tu su recimo jaka oštećenja. Evo, kako zatvara. Evo, samo malo, tu je ostala jedna rupica zapunjena, nju moramo riješiti. Evo, da se ne vide oštećenja, ha? Ste vidjeli? Sad moramo fiksirati to fenom. Izgledati na jedno 40-50 stupnjeva. A nijansa je ista kao original. Znači se ne kuži razlika. Ha? Kako vam to izgleda?
Eto ga ekipica. Ja sam napravio naslon i sjedište. Djelomično još moram do kraja. Naslon nam izgleda ovako. Pa ako ste zadovoljni, ako vam se sviđa, nemojte zaboraviti lajkić, subscribe-ić i vidimo se, čujemo se. Čuvajte se, držite se. Bok. Bok.